dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim seraya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Acara Tabligh Akbar Ustadz Haji Abdul Somad LCMA dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabu tanggal 3 April 2019 bertepatan dengan 28 Rajab 1440 dimulai. Hadirin yang mulia, mengawali acara, mari kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kepada Saudara Nofrizal disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. موسى الكتاب وجعلناه
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. بعثنا